Kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi yagiranye ibiganiro n'abanyapolitike barimo abadepite, abasenateri n'abandi bari mu yindi myanya ariko bahuriye mu ihuriro ry'amashyaka arimo n'irye rya UDPS. Yahuye n'aba bayobozi n'abanyapolitike kugira ngo ababwire uko urugamba rumeze mu burasirazuba bw'igihugu ndetse n'ingamba bitegura gufata kugira ngo harebwe uko batsinda urwo rugamba mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye ndetse ingabo za Kongo ku rugamba zikaba zitarimo kwitwara neza. Ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi b'igihugu bakaba bakomeje kwinjira mu mutwe wa M23 mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu. Hakaba hamaze iminsi imirwano ishyamiranye ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye leta. Dore incamake ya bimwe mu byo Perezida Felix Tshisekedi yabwiye abanyapolitike. Yatangiye babwira ati twatsinzwe urugamba ahantu habiri, i Goma n'i Bukavu, ariko ntabwo twatsinzwe iyi ntambara. Ati kandi habayeho ubugambanyi mu gisirikare cyacu. Perezida Tshisekedi kandi yamenyesheje aba banyapolitike bafatanyije ko yatangije ivugurura ryimbitse ry'igisirikare. Yongera gushimangira ko nta biganiro azigera agirana na M23 kubera ko uyu mutwe ngo ni igikoresho cy'u Rwanda. Yatangaje kandi ishyirwaho ry'ihuriro ry'igihugu rimukikije rizamufasha mu kurwanira ubusugire bw'igihugu. Ibi bishobora gutuma ashyiraho guverinoma y'ubumwe. Perezida Tshisekedi yavuze ko yarakajwe cyane n'ihuriro ry'abagize ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko Union Sacrée pour la Nation ngo kubera ko iri huriro ntabwo rishishikariza abantu kurwanya ubushotoranyi bw'u Rwanda. Yashimye ariko bamwe mu banyapolitike barimo Jean Pierre Bemba, Loando ndetse n'uwitwa Mboso ngo batategereje amabwiriza ye ngo batangire ubukangurambaga. Muri iyi nama Perezida Tshisekedi yatunze agatoki ibindi bihugu atavuze amazina. Ati mu kudushotora no kudushoza intambara u Rwanda ntabwo rukora rwonyine. Ati hari imbaraga zikomeye ziruri inyuma. Yagize ati kuganira na M23 byaba ari nko kwiyemerera ko twatsinzwe kandi no kudukoza isoni. Ati turi mu rugamba rwo gukuraho systeme iri inyuma y'ubusahuzi bw'umutungo kamere wacu. Ku ngingo irebana no gushyiraho ihuriro ry'abanyapolitike bazamufasha guhangana n'u Rwanda, yagize ati mu minsi iri imbere ndaho umujyanama wanjye wihariye inshingano zo guhura n'abandi banyapolitike b'abanyekongo ariko atarabo bakorera inyungu z'abanyamahanga. Atazahura nabo abasabe kwinjira muri iri huriro nshaka ko ribi ry'igihugu rikaba ihuriro rikomeye kandi ridasenyuka. Rizahangana n'umwanzi, uzabyemera akemera kwifatanya natwe tuzamwakira neza kandi dushobora no kuganira ku ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe bw'igihugu. Ati ingabo zacu zagambaniwe n'abantu b'imbere muri twe. Abari bashinzwe kuzitaho bose bahawe amafaranga cyangwa se birengagiza kugeza ibikoresho n'ibiribwa aho byari bikenewe. Ati tekereza abasirikare bacu bari ku rugamba icyumweru cyose badafite ubuyobozi, batagezweho ibikoresho, ibiribwa n'ibindi bakenera. Ati inshingano nyamukuru ziri mu buyobozi bw'ingabo zacu. Ataho niho byose bipfira. Ati abasirikare bacu baragambaniwe, baciwe intege. Ati ubu rero turimo gukosora ibyo byose no kubaka igisirikare cy'umwuga kandi cyitaweho uko bikwiye. Ati ntabwo nabonye abantu benshi bahaguruka ngo bashishikarize urubyiruko rwacu kwinjira mu gisirikare no kurwanira igihugu. Ati ibi birambabaza cyane, niko Felix Tshisekedi yavuze. Mu gihe umutwe wa M23 ugenda ufata ibice byinshi mu burasirazuba bw'igihugu, Perezida Tshisekedi yashimangiye ko hakenewe ubumwe n'imbaraga zihuriweho. Ati dukeneye kwishyira hamwe, imbaraga zacu n'abanyekongo bahagurukiye rimwe bagakomeza kwihagararaho. Bwana Tshisekedi asanga impinduka ari ngombwa haba mu rwego rwa politike no mu rwego rwa gisirikare. Yagaragaje ko hagiye gukorwa ivugurura ry'igisirikare. Yizeza ko hazubakwa igisirikare cy'umwuga kandi kitabwaho uko bikwiye kugira ngo gihangane n'ibibazo by'umutekano ndetse n'ubugambanyi buri imbere mu nzego zacyo. Ku rundi ruhande, Perezida wa Kongo yongeye gushimangira umuhate wo mu kurwanya systeme y'ubufasha mpuzamahanga ngo bugamije gutera Kongo. Ati u Rwanda ntabwo ruri rwonyine kandi turi mu nzira yo gusenya iyi systeme. Atariko birasaba kwitonda no kugira imbaraga nyinshi mu rwego rwa diplomasi. Mu gihe gusaba ko habaho ibiganiro birushaho kwiyongera cyane cyane biturutse mu karere no mu rwego mpuzamahanga. Nta uzi niba icyemezo cyo kwagura no kuvugurura guverinoma no gukorana n'andi mashyaka ya politike bishobora guhindura uburyo Kinshasa irwana n'umutwe wa M23. Mu gihe ibyo bikomeje, ku rugamba ibintu bikomeje kuba bibi. Nyuma yo kwigarurira agace kitwa Rusamambo mu karere ka Walikare, abarwanyi ba M23 bateye intambwe igana kuri Pinga muri Kivu y'Amajyepfo. Bamaze kugera mu mujyi wa Walungu no muri Kashanja. Bongereye uduce bafite mu maboko
ubu ngubu baragenzura uturere 4 mu 8 twose tugize iyo ntara, wongeyeho n'umujyi wa Bukavu. Uyu mutwe wa M23 unakomeje ibikorwa byo gushaka amaboko ndetse n'ubufatanye n'indi mitwe barwanira intego imwe. Ubu umutwe witwa Twirwaneho uharanira uburenganzira bw'abanyamulenge wavuze ko bamaze kwifatanya n'ihuriro rya AFC M23 mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bukomeje kwica abaturage. Twirwaneho ni umutwe wakunze kugaragara ko wirwanaho ndetse utajya ugaba ibitero kuri Kinshasa, icyakora ubu wamaze guhindura imikorere kubera ko ku nshuro ya mbere wagaragaje ko nawo winjiye mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kongo. Ni icyemezo uyu mutwe ufashe nyuma y'iminsi mike utangaje ko umuyobozi mukuru wawo Colonel Rukunda Michel wamenyekanye nka Makanika yaguye mu gitero cya drone cy'ihuriro ry'ingabo za Kongo ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa kabiri. Umuyobozi mukuru mushya wa Twirwaneho ni Brigadier General Charles Matama yabwijwe rya Amerika ko Colonel Rukunda asize bakomeye ndetse urugamba yatangije ngo bagomba kurusoza uko byagenda kose. Ati tugomba gukora ku buryo twusi iki kivi yatangije icyo cyuho tukakiziba kubera ko n'uwundi twari dusanzwe dufatanya ndetse bizagenda neza. Brigadier General Sematama yavuze ko bamaze imyaka 7 barwana intambara yo kwirwanaho bagerageza gutabaza amahanga bumvisha Kinshasa ko igomba kureka ivangura ikarinda abaturage mu buryo bungana, ariko ngo bikomeza kunanirana. Uyu munsi ngo biyemeje kubyikorera mu buryo bweruye. Ati mayimayi zose zihuje na FDLR barahura batangira kugaba ibitero no gusenyera abanyamulenge, ariko twabyeretse amahanga araceceka ararebera. Ubwicanyi burakomeza kugera n'uyu munsi n'umuyobozi bakaba bamwishe. Ati ubu ngubu turatangaza ko twihuje n'abandi kugira ngo tubone umutekano urambye kubera ko guverinoma yananiwe kurinda abaturage ahubwo ikabica. Brigadier General Sematama kandi yavuze ko mbere Kinshasa yoherezaga imitwe nka mayimayi ikaza kubica, ariko uyu munsi ngo kuko aribo biziye na Twirwaneho yihuje n'undi mutwe ugamije gukuraho ubutegetsi bubi kugira ngo umwanzi w'abaturage avanweho. Abajijwe niba ubu buryo bushya butazagora abanyamulenge n'abandi barwanyi ba Twirwaneho, uyu muyobozi yashimangiye ko nta munyamulenge utazi ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo bubica ku buryo kwifatanya na M23 ngo bose barabyumva. Yanavuze ko mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bamaze gufata uduce twa Minembwe ko muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'utundi. Ati Minembwe twarayifashe aho FARDC yari ritwayikuyemo. Ati uyu munsi twinjiye Mikenke ndetse tugomba gukomeza. Ati aho umunyamurenge atuye hose tugomba kuhakoza ikirenge, ndetse kubera ko twiyunze n'abandi tuzakomeza ku buryo tuzabohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose, abaturage bose bakagira amahoro. Abajijwe aho izo mbaraga bazikura ndetse n'ibyuko baba binjije ingabo nshya, uyu muyobozi mushya wa Twirwaneho yavuze ko nta ngabo nshya binjije ahubwo ngo icyahindutse nuko biyemeje gukuraho ubwo butegetsi. Ati turacyari babandi, mbere baraduteraga tukirwanaho tukabarasa tukabageza mu birindiro byabo tukagaruka, ariko ubu twiyemeje kubakuraho kubera ko bakomeje ubwicanyi. Ati turabwira abanyekongo bose guhaguruka. Ati turasaba abasore b'abanyamulenge bose kuza gutabara tukiyunga tugashyira hamwe mu gukuraho iyi leta y'abicanyi kubera ko ari irimo gukora genocide ikabamaraho ababyeyi babo, niko yavuze. Brigadier General Sematama kubijyanye n'ibyo basabwa n'umuryango mpuzamahanga byo kurambika intwaro hasi bakayoboka inzira y'ibiganiro, ati turimo kwicwa turambika imbunda maze batwice. Ati bajye kubwira abandi bafite ibyo barwanira, twebwe turwanira kubaho kandi twabatakiye kuva kera ariko ntacyo bakoze. Ati tugomba kugarura umutekano mu bana n'ababyeyi bacu. Nyuma y'urupfu rwa Colonel Rukunda bakundaga kwita Makanika, umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wilingoma yasezeranije abanyamulenge kubabohora. Ubwo butumwa yabutanze ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri, abuherekeresha ifoto ya Colonel Rukunda. Lieutenant Colonel Ngoma yavuze ko abibwira ko bazatsemba abanyamulenge bari muri Kongo ngo bibeshya, kandi ko vuba aha abanyekongo bazabohorwa bakidegembya mu gihugu cyabo. Ati genda ubwire abatekereza ko bagiye gutsemba abanyamulenge muri Kongo ko bibeshya. Ati abanyamulenge n'abanyekongo bari mu gihugu cy'abakurambere babo. Ati n'abantu bamurikiwe n'umucyo w'Imana kandi vuba aha bazabohorwa kugira ngo bidegembye mu gihugu cyabo, niko yavuze. Usibye kwihuza kw'iyi mitwe yitwaje intwaro, uyu mutwe wa M23 wanavuze ko bamwe mu basirikari ba leta ndetse n'abapolisi nabo ngo bakomeje kwinjira ku bwinshi muri M23. Perezida w'umutwe wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko abapolisi 2100 n'abasirikare 890 ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bemeye kwinjira muri uyu mutwe. Bwana Bisimwa yavuze ko bafashe icyemezo nyuma yo kugirana inama n'ubuyobozi bwa M23
mu mujyi wa Bukavu usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku itariki ya 22 y'uku kwezi. Hari amashusho agaragaza ko nyuma yo kwiyemeza kwiyunga kuri M23 aba bapolisi n'abasirikare buriye amakamyo bajyanwa mu kigo cya gisirikare cy'uyu mutwe witwaje intwaro. Perezida wa M23 yashimiye aba bapolisi n'abasirikare kubwo kwiyemeza kwifatanya nabo mu kurwanyira impamvu ikomeye yo kubana no gusubiza ubuzima bw'umunyekongo ubumuntu. Buri uko M23 ifashe ibice bitandukanye, abasirikare benshi bamanika amaboko bakiyemeza kwifatanya nayo. Ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa kabiri, umuyobozi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Major General Sultani Makenga yasuye abasirikare ba Kongo babarirwa mu magana bari bagiye gutangira imyitozo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, abizeza kubahindura bakagira imyitwarire myiza mbere yo guhindura ubutegetsi bw'iki gihugu. Ubu imirwano iri muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko M23 yigarurira umurwa mukuru w'intara wa Bukavu. Abarwanyi b'uyu mutwe bakomeje kumanuka berekeza hitwa Uvira. Aha Uvira ni mu marembo ya Bujumbura mu Burundi. Aha Uvira nubwo M23 itarahagera, ariko hamaze iminsi ibikorwa by'ubwicanyi n'ubusahuzi. Gusa radio mpuzamahanga y'Abafaransa yavuze ko ibikorwa bisanzwe by'abaturage byatangiye gusubukurwa buhoro buhoro kuri uyu wa gatandatu mu masaha y'amanywa. Mu minsi ishize hagaragaye ibikorwa by'ubusahuzi ndetse n'imirwano hagati y'igisirikare cya Kongo n'inyeshyamba zishyigikiye leta. Amakuru atandukanye arimo n'ayatanzwe n'ubuyobozi bw'aka gace avuga ko abantu bagera kuri 20 bishwe, abarenga 100 bagakomereka muri iyi mirwano n'imvururu zabaye muri iki cyumweru. Haravugwa imirambo ku mihanda nk'uko bamwe mu baturage ba Uvira babitangaje. Iki ngo ni ikimenyetso cy'ubugizi bwa nabi bwabaye muri iyi minsi. Mu ijoro ryo kuwa gatanu hagaragaye ubundi busahuzi n'urusaku rw'amasasu. Izi mvururu zimaze iminsi zatewe n'abasirikare banze kumvira amabwiriza y'abayobozi babo nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Uvira yitwa Kapenda Kifara Kiki. Uyu nguyu yasigaye muri uyu mujyi, abandi batangiye guhunga. Yavuze ibi mu mashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga. Kwigarurira uduce twa Kivu y'Amajyepfo ku mutwe wa M23 mu mpera z'icyumweru gishize byateye igihunga gikomeye cyane. Ibi bituma bamwe mu basirikare ba FARDC bahungira Uvira, umujyi wa kabiri ukomeye muri iyo ntara. Ni umujyi uri hakurya gato y'umurwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Hashyizweho na nimero yihariye yo gutanga amakuru ku byaha n'ihohoterwa rikorwa. Uyu muyobozi w'uyu mujyi yavuze ko barimo kugenda basubiza ibintu mu buryo buhoro buhoro bafatanyije n'ubuyobozi bw'igisirikare cya Kongo. Uvira iherereye hakurya y'umurwa mukuru w'u Burundi Bujumbura kandi iri hafi y'ikibaya cya Ruzizi. Iki kibaya nicyo mupaka hagati y'u Burundi na Kongo. Ingabo z'u Burundi zahoherejwe ku bwinshi bikemezwa ko byasabwe na leta ya Kongo, kandi mu cyumweru gishize hagaragaye abasirikare benshi b'u Burundi. Biratekerezwa ko hano hashobora kuzabera imirwano ikomeye ishobora no kuzagira ingaruka nyinshi.